Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar a chiar tu silian sang puya Zoko sanga Assam Rifles Battalion Headquarters Complex to April khata ron hon nge tum thu Union Home Minister Amit Shah Chief Minister Puzoram thanga ashil Governor Hari Babu Kambam Batian Zora Medical College thlo in thok tu te azir lai te akom ram chunga kum sang ni somhne tang khan electric mang lir thei noi som pasri sing ni le sang thum chuang jialu to ani US President Joe Biden and COVID-19 Thailand chungchanga sarkar thruk le thupoi mo ponjar phalna bipartisan bill aziak fel Aizawl kho puilai li atanga Assam Rifles session chona tur zema bok zo khosanga Assam Rifles Battalion Headquarters Complex to April ni khata ron hon nge tum thule laldenga Cultural Center din tu lungphum ron phuma tum thu Union Home Minister Amit Shah Chief Minister Puzoram thanga ashil New Delhi Chamek Chief Minister Puzoram thangan Union Home Minister Amit Shah ni min khan New Delhi akomin Mizo mi puite beisele ngalhel sarkar ma chablian tak ni bokin atagram atheng tur chu lom omati thu Amit Shah hi ashilani Chief Minister hi thotan chan khan Donor Minister G Kisan Reddy ina lengin Mizoram tan ma chop sang le ma son na tho mek din mun chungchang te chipchiat takin an soidun ani khamrang khengin tlonglui chu National Waterway apuan ani Parliament session nei me ka Rajya Sabha MP Puke Vanal Venazona changin Union Minister of Ports Shipping and Waterways Sarban Dasanowalan Assam Rama National Highway za somnga Palliya Garmura le tang intranin khamrang rama National Highway 54 bultheng kilometer somre pasari point pakhat pathum parukat hui tlonglui chu National Waterway number za pani atana puan ni to thu soya khamrang le sairang in kar tlonglui ero chu tui athuk tok lo wangin National Waterway number za pani hen ahwam phalawati a Puke Vanal Venazona dang changin Union Minister chuan tlabunga tanga tuichong in kar khothang tui pui ti ma son nan le luimong ti fainan cheng vaibel cheruk le noi som pasari pomani to thule atho khatna cheng vaibel che khada noi som ni pathum chu pek chu ani to thu soibok ani Bay of Bengal ti findet kam setue long chon mun atanga Myanmar le Mizoram inri na thlangin chimtui pui lui chu longzo thaya siam tumna ommt Puke Vanal Venazona changin Union Minister chuan Kolkata tanga kilometer zanga somthum pakwa thui setue long chon mun chu marchak te tan po man tang kai ani theinan Mizoram tanga kilometer za somni pakata thui paletu athleng KMMTTP road lai me kani a peletu tanga chimtui pui lui mong lam hi setue thlengin kilometer za somnga pareta thui ani a hi longzo thei ani thu minister chona soya hian marchak state da tangin Indiaram hun tangpan na turkong pui asiam bel don ani ati Governor Hari Babu Kamam Patian Nimin Khan Zora Medical College Falcon atlo Governor ZMC Hospital tloma sa in watchen khadle Operation Theater te endika Academic Block ko zuin Department sang ten Museum an nei te Classroom tele mun poimo dang te tlo a MBBS third year zilai te akombok ZMC mun ma te tlo kwal nu Governor Hari Babu Kamam Patia hiam ZMC hotu te council room akoma he hun han ZMC chungchang mulang na kalmek le ma chop te alem nen director Dr. John Zomhing Thangan asoifi a ZMC ma chop poimo tak tak na izinga NMC atanga recognition mutura thil poimo zualte Principal Secretary PS Therl Rot Kimin Governor hi asoipuya Health Minister Hova Rona Thelu tole bozi ngai te po aram chandan anga mala pui turin an ngen khal bok Governor Hari Babu Kamam Pati chu Mizoram tana ZMC poimo te hria thiam thu soya Mizoram sarkar NMC pompuina hu mutura thei to pa ZMC ati phui sui chhozel chulom amati thu soya azin chuana Aizawl pon nam hun tam taka doctor in dalona chu ataka mu thu po soin thingtlang lama doctor in dalona te chu ZMC atanga MBBS zir zo anron huna azioma beiseya aka helom to hle ani ati ZMC hin MBBS zirlai zali somre peret anom meka heng zinga zani somsari chu meichi ani a mipa zani sompret ani MBBS batch ma saber te chuan intern ne house anzo nuwa nakuma degree nein anon zir zo don ani ZMC hian zirtina lama inham noi za somli pali le thok tu dang zanga somnga pali an vain thok tu zaruk somko peret anom meka thok tu te lu mek residential quarters zani somni panga ombokani ZMC hospital and ICU khum somthum pariat damlo khum dang zali somsari major operation theater pasari minor OT panile casualty khum somni omna ommek ani Myanmar atanga an sahimna zonga Champhai district aral tlante Advantage Development and Relief Agency ADRA India kaltanga chomdol dan turimin khan ngai tu hovani Champhai district level committee on Myanmar refugee le ADRA hotu te this conference hall ani khomna hian
he hun ka shoi tu district borsa pujem sarin chana district level committee on Myanmar refugee chairman ni bok chuan thanam ram boi wangaral tan te chom dol konga thei top chua tran hawani chu lomamati thu soya Champha district chu Mizoram ral tan nga ber district ania wangin tranlak san zolanga ya aral tan te point India ram dan le shei te ba ka in ka ishona siamte thataka anzoma tulani ati Maryland USA hun pui nei ADRA hiam Champha district be ka chuan nikum khan thathum chung ma anlak nuwa chimlam district palia insonin ma na chunjoma kumin hian ma anlak to na district palite ba ka district thar pani Champhai le Aizawl district chunga ral ante somdol nan thok dona tun naya aratlan thar te chu an malang nam hasatura an ruap manani a hemi tan hian thlasom pani chunga tan project kan siama malana tur sang sang an talan zinga e tu le nitin khosak konga mamo pekte Christianalam drop-in center din sikul no pang mamo pek children friendly space siam tele dang ter telani in ron khomna talan ani dan chu nimin thleng khan Champha district chunga khosomli paseri ral tan singkhat zani somni porok anom tling to a ral tan te omna tu rasak relief camp samthum pali ommeka heng relief camp pa hen ral tan zinga sang ni zaruk somli pathum an chenga adang sang sare zanga somle pathum te chu mun danga an cheng thungani ara tan jong te hi mumol takachin chevek ani to a anzinga sang ko zeli somret pariat te hi temporary ID pack chu to ani a jaseri somthum paret tan boy pui mek ani a ara tan te pual dan le shai zetuna legal awareness camp tumsom pani bot sai ani to bok Deputy Chief Minister Puton Wen Nimin Khan UDNP Department me malang na pani lungphu maphum chomhalama chonpui veng government middle school multipurpose hall le government model middle school building saktur lungphu maphuma chonhulama Zarkot Highfield ta din tur multipurpose ground lungphu maphum bok Zarkot venga din tur multipurpose ground hi UDNP noya Aizawl smart city malang na zinga mi ani a cheng viable che sampruk chuang sena turani Roman dan chuan multipurpose ground hi thlasom pore chunga thozo turani a lirthei dana turte no pangin fiam na mun cricket training na mun le insoi zoi na mun te omdona football ground big hi adung meter somseri pathum le awang meter somthum pathum ani dona pulem pha ani anga asir kola huliap siam ani bokang Deputy Chief Minister Puton Wechan Aizawl khopui boipui ber pakha traffic jam ani a multipurpose ground noilama lirthei da na siam chuan lirthei da chungchang harsana tamtak asut kian thei arin thu soi ani chomhalama chonpui veng government middle school multipurpose hall le government model middle school building lungphum phumna Deputy Chief Minister chuan school building saktura hian zirna chu ngai poimo ber ani don ti asoya multipurpose hall po khotlang tan abikin che thatnia an man tangkai be sei thu soi bok ani chonpui multipurpose hall le government model middle school tan hian state fana tangin cheng noi jasari mu ani a LHM infra khatla Aizawl chu sakna thok tura thanan ni a building hi chhonga a saktur ani All India Radio Prime Minister Narendra Modi program Man Ki Baat chuan voizana mel amudon ta a Man Ki Baat hi October ni thum sang ni sompali khan bultran ani a April sang ni somni pathuma hian voizana ti chu ani don ani hemi pol hian Man Ki Baat program lo nei to Prime Minister Modi a thu soi then khat chin che tlak te ilongai thang u Prime Minister Narendra Modi hian radio hi thule hla thedarna lian ber ni na nga ya hewang hian mi pui hne na thucha thedarnan po radio mang ani pumodi hian radio hi mi puite nga event thil soifi anan le an thinlung zugzom nan mai ni lovin thil thleng engemaw bi ka an ngai dan kai hroina le ti diknan amang thina Man Ki Baat ti chu ma sabera po Prime Minister and radio poimo zia wartakin asoi ani रेडियो का ऐसा सरल माध्यम है कि मैं दूर दूर तक पहुंच पाऊंगा गरीब से गरीब घर तक पहुंच जाऊंगा क्योंकि मेरे देश की ताकत गरीब की झोपड़ी में है मेरे देश की ताकत गांव में है मेरे देश की ताकत माताओं बहनों नौजवानों में है मेरे देश की ताकत किसानों में है मैं आप ही के भरोसे भारत आगे बढ़ेगा ये विश्वास व्यक्त करता हूं आपकी शक्ति में भरोसा है इसलिए मुझे भारत के भविष्य में भरोसा है Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani ramchunga kumsang ni somnia tang khan electric manglir thei noi sompasri sin ni le sang thum chuang zialu to ani Union Minister of State for Heavy Industries Chanchinthar Gurjar chuan Lok Sabha je ka zona changin he thui tar langa kumsang ni somni pani chungin electric lir thei noi som sing khat le sanga zialu ani ti soin Union Minister chuan kumsang ni somni khata noi thum sing ni sangsari zialu ani ti atar langa
kum sang ni som nia noi khat sing ni le sang thum zia lu ani ati bok Union Minister Chen Electric mang lu thei leitu te tan faster adoption and manufacturing of hybrid and electric vehicles in India FAME India scheme noya lomanatan mantloma leitir thin anni ati bok US President Joe Biden na chuan COVID-19 shileng chungchanga sarkar thuruk le thupoimo ponjar phalna bipartisan bill aziak fel President Biden na chuan thu semin US chuan COVID-19 shileng intran nahi abul thuma tanga hriat anmamu a Wuhan Institute of Virology nena in kungka ina thei zong po an hriat veka ngai ni ati US arole in pathi House le Senate chuan Wuhan Laboratory a zirbingna kalpui le COVID-19 shi lodar dana in kungka ina thei ne hriat chu ponjar vek ani theinan bilan lo pass to a World Health Organization chuan kumsani somhi man som pakhat khan COVID-19 hi Sri Lanka lo puang to ani Chanchinthar charti topnan tang pui Zoko Sanga Sam Rifles Battalion Headquarters Complex to Ebilni Khata ron hon nge tum thu Union Home Minister Amit Shah Chief Minister Puzaram Thanga Ashil Governor Hari Babu Kamam Patian Mizoram Medical College to in thoktu tele zilai te akom Ramsunga kumsani somni atang khan electric manglir thei noi som pasiri sing ni le sang thum chuang zialu to ani US President Joe Biden chuan COVID-19 Sri Lanka chungchanga sarkar thruk le thupoimo ponjar phalna bipartisan bill aziak fel chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani